akwa koduru otumfo nyankopon ene eda na se se ode wo mo akwa koduru ene Tabita Clinic Adaroma Tabita Clinic Adaroma na no juoda banada me ma wonya ne nte se eye free screening no e koso gidi enti kona kohwe onipaduanum me se ya check your number o yene nam yaso bibia ye number one check your number yade a ebebo no alphabet no figures alphabet ni nyina bi wom and no hepatitis ya ye woni A ye woni B ye woni C obo sugar yes ye what type 1 type 2 prostate and so a figure pressure a figure bibia ye figure nti check your figures uko duru mo kire so a and so a figure Mortuary number 204 na ye dia bobo enti check your figure check your prostate if 40 years iko bia na check it o your ban so a ta check it o cervical cancer why eya check it na wo no fo no ko Tabita Clinic na fe wo mo en check it o sora maukunu ommoko no fo no ana oboya mane miemia o susu miemia e wo baabrum mane nyoma ohu se dwowa wo mu a na onte ase a fakọ Tabita Clinic o jonso na ohu se nsufita bi efiri eye wase eba onye sex na wanya saa fluid no aya fa nsaka na hwiahwe pampan wo mu a fakọ Tabita Clinic ebetimi aye candida ebetimi aye gonorrhea ebetimi aye syphilis cheke na shedenso yade abu wanhwe yi a e de infection ebemaw infection so de niam bebre ena eba nti wo mo ye free screening kona kokko cheke wate na ye free Tabita Clinic Dr. Pani Atnase na ene ensem wo ho papa ensem wo ho na Tabita Atnase no me se ne bre Tabita ewo eye Sunyani oko New Doma Kotokroma oso besi ewo Pastoral Center babia pragiafo ni gina na mamnchia nowhere pound odu babia pragiafo ni gina na busase o hwe tete asoro no ye frɛ no Mozambique